Nikolina Đangradović, predstavljam selo Vitaljinu. Prijavila sam se na Konoviziju iz jednog jedinog razloga, to je lokalni prestiž. Znači, bit ću veća faca u selu od onoga koji ima bolji traktor ili mu je bolje rodila kartola. Jesam i to nedavno i odgovorila je sljedeće. Pored osobnih podataka, pitala sam je što još zna o meni i druga stvar je bila pjevala na Konoviziji. Najneugodnije što sam je pitala je upravo ovo, podatke o sebi. Ja bi radije netko iz susjednog mjesta da me ocjenjuje ako moram birati između inteligencije i publike, a stvar je u tome što susjed razumije konavojski mentalitet. On zna da je cijeli nastup 20% glasa, 80% karizme. Prema tome i naravno činjenica da sam doprinijela popravku zajedničkog zida na putu. Smatram ako ne pobjedim da nije niko tu sad kriv, ja sam moralni pobjednik, a svi ostali su rotili protiv moga talenta. Ako nastup ne prođe kako sam htjela, naravno da sam pripremila izgovor. On je sljedeći. Znači, problem je u mikrofonu koji je bio na frekvenciji šišmiša, odnosno samo da ga šišmiši mogu čuti ekipa s gornje bande, tako da je žiri ostao zakinut za moj glas. Najgora stvar koja se može dogoditi, osim vjerujem većini ljudi da padnu ili nešto tome slično, da nestane struje, meni je uvijek bilo ono kao krene muzika i sad ti si tilto, ne znaš što ćeš. I odjednom, kad shvatiš da bi trebao početi pjevati, onda počneš ispuštati neke zvukove koji su na granici mađarskog i vanzemaljskog. Veći stres, nastup ili čitanje komentara? Definitivno čitanje komentara iza. Zato što misliš da si napravio nešto super, a onda se nađe uvijek neko ko ti reče da nije to baš tako bilo dobro, ili mogla si bolje, ili možeš ti bolje i tako dalje. Tako da, stres, definitivno čitanje komentara. Poruka za kraj svima, evo, ljudi, dođite, lijepo se zabavite, dođite dovoljno rano da nađete mjesto prvi red do mora i da nađete parking, naravno, ispred hotela i uživajte u najvećem konavoskom spektaklu.